ndibukanje hari umuntu wambwiye nari ntwite arambwira ngo ntabwo uzikanira ntuzobyara ubabaye nzagukubita ifuni ngufashe kwikanira umwana umuturanyi. Ibyo ni ibintu byagiye bitugeraho kandi bitewe na perezida wacu Gisegeti. Turasaba kurenganurwa abagore b'abanyamulenge. Ubwoko bwacu nibwo mu isi bwafashwe bukorerwa amarorerwa ku isi atabaho. Umugore w'umunyamulenge bakamufata bakagezaho bumva kuko bahaze bagasongoza imishongwe bakayimushyira mu ndibyara. Ayandi moko yose anezerewe. Icyo ni igitangaza twaboneye muri Kongo. Umugore bakamubaga ngo bari umwana w'Umututsi nguko abaryamye mu nda. Ibyo bintu byatubayeho. Umugore w'umunyamulenge niwe mugore uri mu kubyarira ku musozi, abana bakaza bapfira mu bisambu. Umugore w'umunyamulenge niwe uri mu kubyara akabura n'ikintu yofatira mu mwana. Abana bari mu kunyagirwa bariho bagahindura irangi. Aho bari mu mashamba, umuntu akaba mu ishamba nk'inyamaswa kandi yari afite ahatuye. Ndibuka hari umunsi twatewe iwacu turi kumwe na leta. Mayima iradutera ngo idutere leta turi kumwe mu muhana, twari duturanye mu muhana. Leta iratwihorera. Mu gihe abamayimayi baturasaga bagafatikanya na leta guhindukiza imbunda zabo bakaturasa. Niyo leta nabonye aho kuramira abaturage igahindukiza imbunda ikazirasa mu bana no mu baturage. Noneho abanyamuke barashaka ko aribo bashira kugira ngo inyungu zabo zigerweho. Utekereza yuko isi izi bibona yuko abo bantu bapfuye kuko nko muri Amerika umuntu umwe arapfa isi gakangarana. Ubona agaciro k'umunyamulenge n'umunyamerika kangana. Igihe uyu munsi watangiye niyo situation turimo, nibyo bihe turimo. Nuko abanyamerika baza aho kugira ngo baze kuturengera. Imyaka 100 munyamakuru. Icyo kintu gikorwa bizihiza. Ariko iyo baje muri Kongo barahari kuri uyu munsi wa none. Tibashaka kumenya uko tumeze. Tibatubona turi hanze. Baza gushaka ubutunzi, amabuye y'agaciro, ariko ntibashaka kuduha uburenganzira. Amerika ifite ubushobozi, ifite imbaraga zo kuba yabwira Gisegeti niwe perezida wacu kugira ngo uyu munsi wa none abanyamulenge kazi amarira yabo nabo aceceke ahozwe. Of stories. Duteraniye ahantu hateraniye abagore b'abanyamulenge, ni umunsi mpuzamahanga w'abagore cyangwa se abategarugori. Reka mbibutsa yuko uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'abagore watangiye mu 1900 utangijwe n'abagore b'abanyamerika bashakaga ubutabera, bashakaga kugira ngo bahabwe agaciro, bahabwe haki yabo, baba mu kazi baba mu rugo, bafatwe nk'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu n'uyu munsi ku bagore b'abanyamulenge iki gikorwa bakoze gisobanuye ko basubiye kuvuga ngo papa si yico kintu cyabaye ico gihe, bagisubije mu mihanda, basubiye kuja kwibutsa isi yuko n'ubundi bagikeneye ubutabera, abanyamulenge bakeneye ubutabera, abagore b'abanyamulenge bakeneye ubutabera nk'uko abo bagore bari babukeneye ico gihe. Bari bakeneye justice, bari bakeneye amahoro, bari bakeneye protection. N'uyu munsi rero turi kumwe n'abagore b'abanyamulenge, reka twumve icyo babivugaho, babashe kutubwira imvamutima zabo uko bameze. Muraho neza? Muraho. Yego. Mumeze neza? Bukeye. Reka utangire utwibwira. Mazina nitwa Nyajuru Yvonne, ndumukere duhagarariye abandi bamama hano muri Nairobi. Niwe Chairlady, niwe yoboye, niwe uganirije kino gikorwa cyose. Yego. Uyu munsi usobanuye iki kurimo? Uyu munsi kuba mama bayandi moko ni umunsi w'ibyishimo
kuko ni umunsi wo gusereburetinga intsinzi y'abamama cyangwa umunezero w'abamama, kuko izi tariki 8 abamama benshi barishimye ariko twebwe turababaye. Abagore b'abanyamulenge ni umunsi w'akababaro karenze, kubera ko uyu munsi twebwe twakabaye natwe twaje kwishima mu bandi, ariko twagaragaje ko tutagomba gukora ibintu by'ibyishimo, kubera ko ubwoko bwacu kuri uyu munsi nimba mubona imvura ihari igwa nyinshi ingana gutya kiranyagira abamama b'abanyamulenge. Abamama b'abanyamulenge ko barabyarira ku misozi, nta bitaro, nta buvugizi, nta mahuzi yo kwambika abana, bari hanze. Mu by'ukuri ni akababaro kenshi ku bwoko bwacu bw'abanyamulenge. Ku muntu utari umunyamulenge utazi icyo muri gusaba, ni ushobora kumubwira umusobanuriye ku magambo magufi? Icyo nubwira ayandi moko cyangwa abandi bagore b'abanyamulenge aho bari hose, ndifuza ko bodufasha tugaharanira amahoro, natwe tukaronka amahoro kimwe n'abandi banyamulengekazi, kimwe n'andi moko yose. Mu by'ukuri urabona andi moko yose kuri uyu munsi baranezerewe, barishimye, ariko twebwe turababaye. Icyo nogira ngo nibutse amahanga cyangwa andi moko, aho umunyamulenge wese ari arababaye. Abamama bandi aho bari bose barishimye, nifuza ko bogira icyo badufasha bakatuvuganira, natwe tukaronka amahoro, zino ntambara zikarangira, abamama bacu nabo bakaronka ibitaro, bakaronka aho babyarira, bakishima kimwe n'abandi bamama bose bandi moko. Mu busanzwe iyo intambara ibaye, iyo umwana apfuye, iyo ikibazo kibaye icyo ari cyo cyose, umuntu wa mbere kiza gikoraho ni umumama, ni umugore, kuko niwe ubyara, niwe ayo marangamutima hari uburyo bayarusha abagabo. Uyu munsi ugiye kubivuga nk'umugore uri hano ariko kandi uzi situwasiyo iri murenge, bimeze gute? Mu by'ukuri situwasiyo iri murenge ubu nyine ni iy'akababaro, intambara z'urudaca. Nk'umubyeyi wabyaye agaheka turababaye, turasaba amahanga ko bohagarika ziriya ntambara. Nimba hari hapfa abana b'abahungu b'abasore bahe bazira uko basa, bahe bazira uko baremwe, umunyamulengekazi niwe uhawe babara cyane. Nk'umumama turagaragaje akababaro kacu, bahagarike zino ntambara kugira ngo natwe twisangemo nk'abandi, ko turazira uko twaremwe, ko turazira uko dusa, abo twabyaye bagakura ko baricwa n'intambara. Mu by'ukuri ndagira ngo murabizi ko hariho abahungu bacu b'abanyamulenge bishwe, bakaribwa, bakabarisha igishwaga, bakabateka, bakabotsa ku mbabura, bakabarisha igishwaga muri Kongo. Turasaba ko bohagarika ubwo bwicanyi tukaronka amahoro. Abandi twari tugira ngo tubyare muri iki gihe, usibye twebwe turi hano muri Kenya, tubanje gushimira n'igihugu cya Kenya cyaduhaye indaro, cyaduhaye ubuhungiro, tukaronka amahoro. Kuba turonka uko tubivuga ubu nyine nuko kino gihugu cya Kenya cyatwemereye kikaduhaho duhungira, ariko bagenzi bacu basigaye drone zirarasa, inda zikavamo, amasasu araba menshi, inda zikavamo. Uwari ugize ngo abyare karabyarira mu gihuru, umwana akicwa n'imbeho, umwana akicwa n'imvura. Muri iki gihe murabizi ko ari igihe cy'imvura, ariko iwacu bari hanze ntibahaye babonaho bikinga iyi mvura. Murakoze cyane. Hari amagambo wakoresheje kandi kuri uyu mama yavuze, mu magambo yavuze yakoresheje amagambo atanga ubutumwa, aho ubutumwa abanyamerika ubwo abo banyamerika bashakaga ubutabera, icyo gihe baribagiwe, bamare kwibagirwa bo baradamaraye, ariko Amerika iri iwabo muri Kongo ishaka amabuye y'agaciro. Niki wo bivugaho? Biratubabaje cyane, biratangaje. Abanyamerika kazi barabizi neza ikibazo bari bafite, uburenganzira batari bafite mu buryo bwose bwo kubaho. Bamaze kububona uyu munsi wa none muri Kongo, nuko bazi neza ko abanyamerika aho kugira ngo baze muri Kongo, natwe dufite akababaro. Kandi Amerika ni igihugu gikomeye, ni igihugu gifite ububasha kurenza ibindi bihugu byose. Aho kugira ngo baturengere, baze natwe badukure mu kaga kako bari barimo. Ni ukuvuga ngo twebwe kuri none wa munsi, igihe uyu munsi watangiye, niyo situwasiyo turimo, nibyo bihe turimo. Nuko abanyamerika baza aho kugira ngo baze kuturengera. Imyaka 100 munyamakuru, icyo kintu gikorwa bizihiza. Ariko iyo baje muri Kongo barahari kuri uyu munsi wa none, ntibashaka kumenya uko tumeze,
ntibatubona turi hanze baza gushaka ubutunzi amabuye y'agaciro ariko ntibashaka kuduha uburenganzira bafite ubushobozi bafite imbaraga zo kuba bahagarikisha ziriya ntambara Amerika ifite ubushobozi ifite imbaraga zo kuba yabwira Gisegeti niwe perezida wacu kugira ngo uyu munsi wa none abanyamurenge kazi amarira yabo nabo aceceke ahozwe imyaka ibaye myinshi twebwe uko tungana turashaje twavutse dusanga abantu bahunga ba data ba mama bahunga hari abana bavukiye mu bihuru intambara z'urudaca ayandi moko arahari muri Kongo kuba umunyamurenge si igitutsi kuba umunyamurenge ni nko kuba umufurero cyangwa umushi ariko kuba ari umunyamurenge umuntu akazira kwasa abagore b'abanyamurenge nta cubahiro tugira nta mahoro tugira nta mutekano tugira abana twabyaye barapfuye basaza bacu barapfa umugenda abandi bagore bari iriya ruguru iwacu uyu munsi wa none barimo gupfa bari hanze abagore baraja guhinga gushaka ibyo bagaburira abana bakicirwayo bagacibwa amabere abandi bakarasigwaho abatarasigwaho ngaho bakicwa na drone kandi Amerika ibirebera Amerika uvuze niyo bagiye kubisobanura ikibazo cyo muri Kongo kigaragara bagisobanura nka politiki kuri mwebwe mucumva gute ntabwo ari ikibazo cya politiki ahubwo ni ikibazo cy'amoko batuziza uko dusa nta politiki abanyamurenge bakina ntayo bokagira ntayo bazi ndavuga abagore biwacu ni abagore baza bahinga kugira ngo umuntu umusange mu murima umuce amabere umwice uko ushaka iyo nta politiki ngo ni ubugome bitwaza nta politiki dukina ntayo tuzi icyo dushaka twebwe ni uburenganzira turirwa abagore bari iwacu barirwanaho kugira ngo buce ariko ntibuce ahubwo perezida kugira ngo aturamire acecekeje izo ntambara yiyambaza abandi ibindi bihugu kugira ngo bimufashe kutumenya wenda nje kuri wewe nkureba uko uragaragara nk'umugore ukiri muto uyu munsi abandi bari koherezanya indabo abagabo babasohokanye bagiye kwizihiza bameze neza wowe kurimva gute Murakoze cyane ngewe kuri uyu munsi ntago niyumva nk'abo bandi bitewe n'akababaro mfite ka bene wacu abadamu bameze nkanjye bangana nkanjye batoya bari gutotezwa mu gihugu cyacu cya Kongo mu misozi y'umurenge rero naje kwifatikanya nabo numva nje nta byishimo mfite n'ako gahinda dufite mu mutima ka bene wacu bari kwicwa tungana mu myaka generasiyo yanje mbese urebye uburyo mwateraniye hano uko mwari mumeze igikorwa mwari mufite biragaragara yuko imibiri niyo iri hano ariko imitima iririye irababaranye n'abandi bababaye cyane rwose iyo mugiye gusobanura nk'icyo kintu ukavuga ngo nk'uburyo uwo muntu uri mu minembwe ameze cyangwa se imurenge muri rusange hose muri ya misozi miremire umaze imyaka 9 mu kibazo kimeze gutya akababaro cyo ugasobanura gute mu ijambo rimwe ako kababaro karakabije ni akababaro gakomeye cyane ubirebye kugira ngo utotezwe imyaka 9 ishire udagira amahoro udashobora kuryama ngo usinzire ngo utekereze ko buce ufite abana ni akababaro gakomeye cyane Cheredi dusoza ni iyihe message yanyu ku isi no ku banyamurenge bandi muri rusange message yacu nk'abagore b'abanyamurenge cyangwa nk'abandi banyamurenge bose aho bari hirya no hino turifuza amahoro turasaba ko abantu bose bashoboye buri muntu wese ahaguruke yigwaneho uko ashoboye generali wacu aje gupfa yaravuze ngo twigwaneho ngo kugeza ku mutonyi wa nyuma icyo nifuza ko abanyamurenge bokora twigwaneho twese abanyamurenge kazi bose aho bari dufatanyije n'abagabo ubu nyine ntabwo ari uburinganire burasa nkaho
buri hamwe abagabo baja kurwana n'abagore bakaja kurwana. Mu by'ukuri ndasaba abanyamurenge bose aho bari duhaguruke duharanira amahoro, turwanirire ubwoko bwacu, twigwaneho kuzogeza amahoro atashe, tukongera tukaba nk'abandi bantu, tukaba nk'andi moko yo muri Kongo twese. Murakoze. Reka mbashimire kubw'umwanya wanyu n'igikorwa mwateguye no kubabarana n'abanyamurenge bababariye mu misozi. Kandi tuvuze abanyamurenge ntabwo ari ikibazo kiri abanyamurenge gusa, nuko ari abagore b'abanyamurenge ubu nyine bahagurutse hano, ariko muri Kongo ikibazo kihari ni ikibazo kireba Umututsi, ni ikibazo cya identite. Ico kibazo rero ntikirakemuka, kandi abagore bakomeje kubisaba kugira ngo ubutabera buboneke, amahoro aboneke, umubyeyi abyare, arere, akikire ntawe umuhagaze hejuru. Sinzi nimba isi ishobora kumva ububabare bw'umubyeyi ubyarira mu ishamba mu gihuru, umwana akamara ibyumweru, amezi, imyaka mu gihuru atazi ngo bigenda gute, atazi kurya uko bigenda. Ku mugore ndizera yuko uyu munsi iyi message abagore b'abanyamurenge bagiye gutanga ifite iciri buvuge, ifite icisi yo kumva, abaramuka bo kumva, kuko isi ntiyanze kumva kuko ibiyobewe ariko irabizi. Ndabashimiye cyane abakunzi ba Free Media Live, abo twari tubanye muri iki gikorwa. Reka dukomeze kureba ibindi byinshi bitandukanye abagore bakomeje gutegura. Nitwa Esperance Nyashimwe, ndi wo mu bwoko bw'abanyamurenge dutuye muri Kongo. Uyu munsi wari umunsi mukuru w'abagore b'abanyamurenge cyangwa se ubwoko bwose rusange, ariko ntabwo twebwe twanejejwe no kuza kwishima cyangwa ngo dusohoke tunezerwe. Dufite agahinda n'akababaro k'ibintu biba bikorerwa iwacu, k'abagore b'abanyamurenge twaje hano gutakira amahanga, twaje kubabwira akarengane kacu. Ubwoko bwacu bugize igihe burengana, buri mu ntambara mu myaka ihaye irenga 9. Turi gupfa dutakira amahanga ariko ntihagire igihinduka. Abandi barishimye mu isi ndetse n'amahanga duturanye muri Kongo ibo barishimye, ariko muri Kongo hose n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge abamama batabashije kwishima. Ubwoko bwacu bw'abanyamurenge tutibagiwe muri Noro abanyamasisi, ni ukuvuga ngo n'abantu bose batuye Noro Kivu na Sud Kivu babuze uburenganzira muri Kongo. Nibo bagore bicwa kurusha abandi bagore muri iyi si. Ndatekereza ko kuva mu 2016 nibwo abagore b'abanyamurenge batangiye kubura amahoro. Ndibuka hari umunsi twatewe iwacu turi kumwe na leta, Mayima iradutera ngo idutere leta turi kumwe mu muhana, twari duturanye mu muhana, leta iratwihorera. Mu gihe abamayimayi baturasaga bagafatikanya na leta guhindukiza imbunda zabo bakaturasa. Niyo leta nabonye aho kuramira abaturage igahindukiza imbunda ikazirasa mu bana no mu baturage. Ndavuga ikintu cyadutangaje, ni ukuvuga ngo muri Kongo turi amoko 450, ariko ubwoko bumwe bw'abatutsi nibwo bwabuze amahoro. Ndibuka 9 mu 2016 nibwo abapfurero n'ababembe twari duturanye, perezida yabanyanyagije mu imbunda, umuturanyi agahindukira akakubwira ngo nzakwica, kandi bibukuri. Perezida muzima aho aheza abaturage muturanye ngo bice abandi kubera isura yabo cyangwa ubumuntu Imana yabaremanye. Ndibuka nje hari umuntu wambwiye nari ntwite, arambwira ngo ntabwo uzikanira tuzobyara ubabaye, nzagukubita ifuni ngufashe kwikanira umwana umuturanyi. Ibyo ni ibintu byagiye bitugeraho kandi bitewe na perezida wacu Gisegeti. Turasaba kurenganurwa abagore b'abanyamurenge. Ubwoko bwacu nibwo mu isi bwafashwe bukorerwa amarorerwa ku isi atabaho.
umugore w'umunyamurenge bakamufata bakagezaho bumva kuko bahaze bagasongoza imishongwe bakayimushyira mu ndibyara. ayandi moko yose anezerewe. Icyo ni igitangaza twaboneye muri Kongo. Umugore bakamubaga ngo barebe umwana w'Umututsi nguko abaryamye mu nda. Ibyo bintu byatubayeho. Umugore w'umunyamurenge niwe mugore uri mu kubyarira ku musozi, abana bakaza bapfira mu bisambu. Umugore w'umunyamurenge niwe uri mu kubyara akabura n'ikintu yofatira mu mwana. Abana bari mu kunyagirwa bariho bagahindura irangi. Aho bari mu mashamba, umuntu akaba mu ishamba nk'inyamaswa kandi yari afite ahatuye. Leta yacu ihaye ibibona, perezida wacu ahaye abibona. Abana bacu tibagira ibyo barya, ntibagira ibyo birorosa, ntibakigira ibyo bambara kubera ko tutakigira amasoko. Tukaba dusaba uburenganzira uhereye muri Noro ukageraza muri Side. Dushaka amahoro, dushaka uburenganzira. Twatakiye amahanga ntacyo yadufashije, ariko uyu munsi aba bamama mubona si uko bari bananiwe kuja kunezerwa, ariko ubumwe bw'Uburaya, Amerika no muri Afurika mugende mutubarize gisegeti icyo azize ubwoko bwacu. Abarundi ejo bundi mwabonye ibyabaye, abamama biyahura baje gushaka ibyo bagaburira abana, Abarundi barabafata barabaviyora babagiranye ukwezi kose. Abarundi tutakiye amahanga ngo badukurireho Abarundi. Iwacu mu Minembwe ahantu mu giturage, ariko niho indege zirimo kwirirwa zirasa buri munsi. Ni ukuvuga ngo ubu nyine kuharagwana amahanga agera kuri 6 niki bahabaziza abaturage, ababyeyi, abakecuru n'abasaza batuye hariya. Amoko gisagati karahamagara amahanga bakaza kurasa iwacu, nta kintu na kimwe bakurikiye. Turasaba amahanga kuturenganura no kudutabara, badukirizaho Abarundi, hariyo Abatanzania, hariho n'abazungu barahari mugabo. Abo bose bari iwacu dukeneye amahoro, turashaka uburenganzira nk'abandi bagore. Amahanga twumve kandi adutabare, bagira icyo badufasha. Nta miti haba, abagore bari mu kurasa inda zikavamo bakabura ubufasha. Dusabye amahoro iwacu. Reka dukomeze twumve imvamutima z'abagore mu gihe bababajwe n'iki gikorwa, uko umunsi wo kwizihiza wabo, umunsi w'abagore, twumva icyo abagore baba bivuga b'abanyamurenge bateraniye aha batandukanye. Hari umwe turi kumwe aha ngaha kandi n'umwe mu batanze speech, atanga speech y'icyongereza. Ntekereza yuko yageze kure kubera ko yumvishwe n'ibinyamakuru mpuzamahanga bitandukanye. Muri aho neza n'amahoro, umeze neza? Yego. Witwa ndi? Nitwa Beatrice Nyirasamaza. Buriya uzi icyongereza kingana kuriya? Oya ntacu. Ukwigwanaho. Ukwigwanaho. Ni ukuvuga ngo mwigwanaho mu ndimi zose? Ahantu hose. Bade wavuze icyongereza cyinshi kandi cyiza ntari nzi kuzi. Wabwiraga ndi? Nabwiraga abadukurikiye kubera ko aya mateka twebwe abakongomani ubwoko bw'abanyamurenge tuyaziranyeho twese, nta muntu utazi aya makuru. Ariko hari abantu habe na hano muri Kenya dutuye batazi ngo niki kihaye kiba. Nibo nashaka kubwira abakenya ababasha kumva runo rurimi nubwo kitari kinonosoye cyane ku rwego rwanjye. Tiwari umwarimu, tiwaza wigisha? Oya, sinarindi mu masomo, ariko message yatambutse. Uyu munsi usobanuye iki? Uyu munsi ni umunsi wahariwe abamama mu mateka. Sinshaka kubisubiramo kuko babisubiyemo henshi kandi n'ahandi baragenda bakurikirana, ariko cyane cyane byakozwe kugira ngo abagore babone ubwigenge. Hari ukuntu bari batsikamiwemo, umugore abyara akazi kakaba karashitse, babikora barimo birwanaho kugira ngo babone uburenganzira, bafatwe nk'abandi.
ico gihe byarabaye muri Amerika kandi bigerwaho. Impamvu rero uyu munsi twe twabikoze gutya natwe twirwanyeho. Kwirwanaho ntabwo ari isasu gusa cyangwa kuja kuri tele. Twirwanyeho uko dushoboye, insanganyamatsiko yacu uko yavugaga nico twakoze. Twirwanyeho kugira ngo nibuza ijwi ryacu ribashe kuzamuka rigere kure tubashe kurenganurwa. Ku mugore w'umunyamurenge noneho niwe tujeho. Waruvuze ibyabaye by'abanyamerika byatangiye mu 1900 muri New York. Uyu munsi muri 2026 ni imyaka 100 ishize ico gikorwa kibaye, ariko ku munyamurenge muracari muri ya mihanda mwibutsa isi, mwibutsa abantu kugira ngo murenganurwe, abanyamurenge barenganurwe, bari kurengana umumama abayeho nabi. Ntimuri gusaba akazi, ntimuri gusaba ubutabera bwo kugira ngo murindwe nko mu kazi, murasaba ubutabera bwo kubaho. Iyo murebye rero isi iyacecetse muri iyi myaka, nyuma y'imyaka 100 umunyamurenge, umugore w'umunyamurenge akaba kibyara akabyarira mu gihuru, mubivugaho iki? Biratubabaza cyane kuko ahandi abagore bahabwa agaciro, umubyeyi wabyaye ahabwa agaciro kuko ni umuntu ukora igikorwa undi muntu wari wese atashobora gukora. Ariko twebwe kugeza ubu nyine ababyeyi bacu barimo barabyarira mu mvura, mu gihuru, mu mikikira, mu mishugi, mu masasu, munsi ya drone. Nta kantu ko kwambika umwana. Iyo bivugwa ntibyumvikane uburemere ibi bintu biba bifite uburemere. Ukavuga ngo drone ya bombardiza ahantu nko mu misozi cyangwa se mu mihana, ariko si mu gihuru ni mu bantu, mu bagore n'abana. Umwana nk'umubyeyi uri kunda iryo joro ahita abyara, kandi arabyarira hehe? Muri ca gihuru, muri ya mvura. Nta kenda ko kwambika umwana, wa mugore nta gaciro afite. Turimo turatabaza amahanga ngo baturenganure. Turi abakongomani, iyo right turayifite, turi abakongomani. Niyo mpamvu Kongo igomba kutwumva. Ntago ari impuhwe turi gutera, ni uburenganzira bwacu turimo dusaba. Gupfa k'umunyamurenge cyangwa iyo umuntu apfuye, ukurikije ukuntu biza bigenda muri Kongo, abantu bapfa buri munsi, utekereza yuko isi izi bibona yuko abo bantu bapfuye, kuko nko muri Amerika umuntu umwe arapfa, umwe yishwe, atavuga ngo yarwaye yapfuye, yishwe, isi gakangarana. Ubona agaciro k'umunyamurenge, umunyamurenge mbese umuntu w'umunyamurenge n'umunyamerika kangana? Ntago bingana. Reka tureke n'umunyamurenge n'umunyafrika. Umunyafrika aracari hasi, abanyamerika baturi hejuru. Ariko ntago bisobanura ko uburenganzira bwa muntu babuturusha. Uburenganzira bwa muntu twese turabunganya. Niyo mpamvu tutagomba gutsikamirwa, kuko ubwo burenganzira twese turabukeneye, kandi nibwo turi kuharanira, nibwo tuhatuvugiriza induru nyine ngo tubaza urwo rurimi rw'uburenganzira ku munyamurenge utuye mu misozi, urwo rumaze arwumva? Oya, tazarwumva kuko aratabaza buri munsi, avuza induru buri munsi, ariko ntawe uzi umwumva. Impamvu atumvwa ahubwo nico ari guhagombye kumbaza. Utekereza ko biterwa n'iki rero? Impamvu atumvwa ni ubwoko buri ni minorite, sinzi uko babyita mu Kinyarwanda. Banyamuke. Noneho banyamuke barashaka ko aribo bashira kugira ngo inyungu zabo zigerweho. Byanga byakunda niko bizagenda. Niko ngewe mbyumva. Bari abantu bari hariya bakeya bashire, ariko inyungu zikenewe zigerweho. Rero turimo turatabaza tuvuga ngo tuhagume nizo nyungu zigumeho. Twanze se twagwanye. Tuhagume, ico twatusaba nukugumaho, nukubaho, nukuba abakongomani, nukuba abantu. Tuba abantu tubeho, ntabwo dukeneye kwicwa buri munsi. Yego. Reka gushimire. Asante sana. Murakoze cyane. Murakoze. A world of stories.